Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. MLA Barium juga mau senram konstituensi ubah HM Syangpiang. Hak juga por ubadiru unong aiboj barang ba juga surkar jelah hak tenar pele putih. Lebu jingkali ba syai kijak ki kampen roy mau senram konstituensi. Nadu bangala syarem no hak election bar hadu mentah. Kalayat la arsnam ompat yu idak ia kini kikentian ubah Syangpiang loong hapa jingkren hak jinyalang balingkot bansam ke MLS Kim kabakot hadu siklur arpsan lak kabadai kabaha jungu hak por bu udang long MLA kabalalong menta kasing balang kakat praterik no pra arjar arpsau hak snong jelep kabaha papo kapenan sosau area kane kejingkren ubah Syangpiang kalong berkentho ia MLA ke UDP bamenta ubah olan singsuin haka jaka bunwan ra iki kampen roy haka than here ula budin penban iki kambo utrei mau kumu MLA Barium ula penken mauru bahaka por bu ulong MLA ki surok kilong ki babalut henry hagini ki arsnem ba ula syarem ki surok ki lajor rathai uba Syangpiang ula buru kathong baya kene kapisa bala ai da kasurkar en pendaban samlut yiki pajba jong ka mosen ram konstituensi hasua ban poi ka Christmas Planning thong buat bej ano planning once planning bini di reng serpailen Saraswa dor thong ni hana sila yok nhau bel marwen di grup mereka Liksi sayang si simli deman dah siang tilang simli lang kau lemon lang kau siampang bisau but strong Berisi cuman nanda sim halo tas sara kiroswai kamar grita Crosstorwell Nongram Marilyn Kharbani Taka senglong kini ansara thongni bandrilang benut Bisnop jam Beklar bela Belas Sibon Sanglen ko na dalong MLA pagkunjo haduk mentaru kunjo da kajing suit nga wan mentakasni hadien kuman ongno dan ardap arsnem menta de nga pediang sobhai pi baro iwi pi wei ngaspan map ya kajing bomla yang nga pengpoi por babiang na barpa kendit kadon ke program pagade ke singiyap jong melung so tham mata ka step kadon ke jingelang hangkai hapo central library ba pediang ke party kilaya ong yengi bande don bentalang hanto ke kelakum slam kendiat ke program hangtai te ngapan map ipi ba pi play up shiton te nganumbun ketien ngasukwa ban yatu api ba onda ngala poi ha jingrem jong election ngala sanut ya kikam kibadang sa kibangade ban pendep kumu MLA ya meta jong pi baro hipai ba kikam development ru kisa
ki kam skim bade ban sam shimet ye piru kilong ki bedang sa hakajing sa nut jonga ngala persangkat bala bangan lej wat bat budin na ke sarkar ya ke skim ke bangadei bangan sam shapi ki pai ba takajing treshi tom bat takajing wat lat bat takajing wat lat jonga ngalala ban sei ya ka sanction jong ka MLA scheme kum u MLA u balarem kadang sa kapisa kumba shiklur arpusan lak kabadang ngadang de bangan sam syaki nong kersian jong ka konsumsi jonga te ngalayo ekani sanction nadu usnem balalej u ar hajar arpulai Andrei nakidaw ki bangamla ungan batay ni ladon ki balik banset ya kani kapisa hapo blok baloong bo ombit ban ai toba changkliang ban sam ya kani kapisa nangai phiu phia sutu te kaladon kajing ya persyang kajing ya kon ba dakum no ro abang ala tracy tom ban wat yakilat yakilenti ban ai kajing rap syaki nong kesan jonga kumno ken andala poi kapisa hapo blok ru omla ban sei te hakata kajing persyang kajing kon hado hadwai hadin chisnen baka pisa kala sakut hapo baka pisa kala don hapo bang ngalayo ban sei ya kani kapisa baka de kani ken kabanga kwa bangan sam hakmat jongpi habashit habashai bangan le kani ladon biang kajing penwit lomba ki katok ni ki brio ki balej banlej bantat burom ya kajing lok jing jonga ba kajing tracy tom jonga hangte hapo hasor hapo press club bat kilaong ba ngalabam tu ya kapisa ngala shim ya kapisa ya ka hok jung pai ba ngalabam ndrei ngaong ka hok ka sayeng bat mandakasi ngakwa ban bo ya kani ka sakhi man jung pi ba ya kata ka jing keno ba kila keno ba ngala sei ya kapisa ngala pelut ba ngalabam tu ya kapisa te kata kalong ka sakhi mandasi mga kwa ban pensyai man jong pi ki pai ba ngangit ba pilayo i ki YouTube pilai i ki ai ki barkhoi ba kila shulet ban shu kawang kti kumandong no Andre matangasngi nang sam ya kani kapisa kumbang ayo shiklur arpusan lak kan sedang matangasngi nang ni nakasinong jong pi bat nakani ka area penden sosau area. Lais ni lenter, saus ni lenter kumanong no, kat pra, kat kandai, arpo way. Saus ni lenter ngan wan ban hiar sini bangan sam yaki nongkel sian joka konsumsi way. Bat ngan pelut sendan yaka shiklur arpusan lak. Bat nga kumbang akular. Kumapi pila i po ka press conference jonga ngong shwa ka Christmas ngan pendet ya kani ka kam. Bakanang pi baro pinyayo benta shwa ka Christmas ya kan ka jingrap ka bangang kwa ban ai pi kan long ka jingker pu ya kan long yen long sem jong pi pumjo ba pinyo ban lek men ya ka Christmas ba ka New Year ka ban wan parlok bi ngasok hiya ka masjid bahaba nga kwa ban trei hok trei baha kidon kibri pi wa kwa ban pentut ya ka ya ka yeng pentut ya ka jingmut ka jingperkhat jong ki nong kesan ki jonga ngam jukwa bangan lek bentuklar ya ka skim jong ki wei ki brio kiru ki don hok ban yo haba ki long ki nong mi khmat andre haba ngaru ngalalong nong mi khmat sansnem ngalale hok ya ka kam bat ngala sam hok ya ka skim do om dei tang ka skim de haba pang ba shitom baro ki lewan ban shim ke jingirap denam dei parlok be
hakapang ka sidom kayap ka im kapisa ka syutoy. Nalor kata kawan sa kaskim MLA. Nalor kata kiwan sa development. Ngasongsi bangan yu iya kami kesurok kebalong kum ni menta. Ar hajar ar fulay hakapor bangang ngadang surem ke election. Kasurok kadang bahas shit kadang yong kasurok. Menta kasurok kala pum kala don la kendau sudah. Si ke development. Chano kajak ke development kata ka jingkular ba ongan wanra ka roy kapal. Kelong ki jingkeli ki bangi de ban bu hakani kapor. Denum de perlok be. Ka jingkeli ba Nele se baki kimla bakin le ka kamroy ka kam development mentah sa sebut din be ya utau ba icem champliang den de kajing bud din kalong niu nganga le u emele balaram andre ngadang la ban se ka pisa mentau pai ba kata kalong kajing sisa de perlu bi na syukwa ba hin pediang ya kene kajing rap kumbalamang daka sorkar, kumbalamang haka skim, katahi omdon jing kate sinaya hamni. Kadaw kalong ba nga ay kanang daka check ifi, omday ngan ay daka pisa tungka, ngan ay daka check, pin late pin deposit bet hapo ka account la jong, pin yo tek kumbalamang haka check, kumtahi pin yo ika pisa. Di kitbok kiryang, ba kane kajing ay jing rap, kanlom kaba Yarap ya pi hak ini kisi banwan